Ngoja. Ijambo ry'umukuru w'igihugu cya Kongo yavuze ko ahagaritse ibintu byose byo gusabira ibihano u Rwanda. Kisekedi yabaye nguworosha imvugo ugereranyije niyo yakoreshaga ku Rwanda. Nejo bundi mu ijambo yagesheje mu nama ya ONU i New York mu kwezi kwa 9 ushize, yari yavuze ko ikintu cyonyine gihari nuko u Rwanda iyo rutewe igitsure ubwo nyine intumwa za M23 zihita zemera ibiganiro. Umukuru w'u Rwanda Paul Kagame nawe yari muri iyo nama ya Global Gateway Forum, ariko mu ijambo we yavuze mbere yuko mugenzi we wa Kongo avuga, Perezida Kagame nda kijanye n'intambara yo muri Kongo yavuzeho. Uburasirazuba bwa Kongo bumaze imyaka irenga 30 buri mu ndambara. Yarushije gukomera mu ndangiriro y'uyu mwaka igihe umutwe witwaje intwaro wa M23 bivugwa ko ushigikiwe n'u Rwanda wigaruriye ibice bya Goma na Bukavu mu ntara za Kivu zombi, aho usanzwe ugenzura utundi turere tutari duke. Kisekedi yavuze ko amahoro arambye ashoboka gusa igihe Kagame yatanga itegeko ryo guhagarika imirwano kuri M23. U Rwanda rwasubije iki kibazo rubikishije mu muvugizi warwo ushinzwe ububanyi n'amahanga Olivier Nduhungirehe, aho yavuze ko Kisekedi ari we ushobora guhagarika iyo ndambara abicishije mu nzira nyinshi. Yavuze ko Kisekedi ashobora kubikora mu guhagarika no gukangisha gutera u Rwanda, cyangwa kuvuga ko azatera amabombe i Kigali, guhagarika gushigikira FDLR no kwaka indwaro wazalendo, no kureka gukorana n'ingabo z'u Burundi n'abacanjura, kureka gusuka amabombe ya buri munsi mu bice by'abanyamurenge batuyemo. Nduhungirehe kandi avuga ko umukuru w'igihugu cya Kongo ashobora guhagarika iyo ndambara mu kubanza guhagarika icyo yise ikinamico no guhora azana ibirego by'ibinyoma biteye isoni ku mukuru w'igihugu cy'u Rwanda mu nama ya Global Gateway Forum, akavuga ko ari we uteza indambara mu gihugu cye cya Kongo. Kongo n'u Rwanda bikomeje gushinjanya uruhari mu ndambara iri kubera muri Kongo, nubwo mu kwezi kwa 6 byari byumvikanye ku masezerano y'amahoro i Washington muri Amerika. Uruhande rumwe rushinja urundi kurenga kuri ayo masezerano. Kisekedi avuga ko u Rwanda ruvuga ko rwakuye ingabo zarwo muri Kongo kandi zikiriyo. Perezida Kagame yavuze ko umuntu agize ikibazo ku kubomborekana kw'ingunguru irimo ubusa nawe yaba afite ikibazo. Avuga ko icyiza ari ukwituriza cyangwa se ukaja kure y'urwo rusaku. Ibi Perezida Kagame yabitangaje abinyujije ku rubuga rwa X nyuma y'ubutumwa Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yatangarije mu nama mpuzamahanga y'ubufatanye bw'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi na Afurika. Ashinja u Rwanda uruhare mu makimbirane y'uburasirazuba bw'icyo gihugu. Murakoze kubana natwe, tuzongere guhurira mu biganiro by'ubutaha.